yakare Tipra Motha Phainera Khabai Khubai Lam Sogo Bagra long live Bagra long live Tipi yakare Tipra Motha Phainera Khabai Khubai Lam Sogo Bagra long live Bagra ki kaisa chikonsa joining program mukha ojagao 11 family ni 33 butar chini Tipra Motha joining thaika ojagao BJP ni booth president rogo tongbayo chini o hejamara bazar ni no borno chung bubagrani ingei Tipra Motha ni ingei chung khabai khuboi lamsugo hainai salo obohai tebo joining program khlaijaknai gobangma kamiono chung sahori tongo chung joining khlaisinai bubagrani logi chung phaisinai borok wansuka tabuk next generation chini busabuti ro borok se chini kinang borok se chini kinang ro samung kana plaine haini bagino chini bobishot nga chini busabuti chini srai ro aborok ni kono wansuku ni borok chini chingma joining plateka borok no belai belai ken hambai chung khabai khubai lamsugo teyo pandau phaiso baja chini borok nang total MDC te block committee ni president vice president rok joko tongbayo gai borok no tuino chung busiga ngotebo kaham samung khane ni chung borok no kogigo ei borok bai kok salaina jekun decision bo chung nale borok kok decision borok no jotono bakon to decision dupro lai thang lai sala sorkar bothon khaimani kok to mana ganke sini MDC Motha Tipra both Facebook ko post jage takhan bor 24 jon elected MDC tongi khanse takhan bor sarkar bothon khlaisi maine ko bor sarman nasing tamni bagi bor ting tong abro norno kramiano chini already chini CM chairman ADM chongjaka chung baki chini BC election no ni paimani yagulo no chung dakti no te baki EM so bo chung songlai nei abo sabno EM chongai sabno CM chongai abo kotor ko gai जों त्रिपुरा हाव तंगै Tipra सादो पाराव 6 schedule area न जों बाहाय प्रोटेक्शन खालाय नारगै मान ओ 6 schedule area आव जों जे लैंड नि राइट जमनि आमनो जों बिसो सामुंग फनामान आमो से जतन सलाय पतरको बे दिनि जे चिनियर फाइसो को जे चिनि बूथ प्रेसिडेंट न बरनो को सुनमेन बर तंगे जोंबाय अजगा फाइके बे बरनो जों खाबाय खौ लाबसै